Kompanija Sava osiguranje je jedna od vodećih osiguravajućih kompanija u našoj zemlji i regionu. Da nemilosrdna trka za novcem i borba sa konkurencijom nisu primarni cilj ove kompanije, već neke mnogo bitnije vrednosti usmerene pre svega ka običnim ljudima, dokazuje i humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je kompanija Sava osiguranje uz podršku ambasade Republike Slovenije i u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije organizovala 15. juna. Preko 150 zaposlenih u Sava osiguranju, kao i prijatelji i poslovni partneri ove kuće, odazvali su se u pozitivnoj i prijateljskoj atmosferi u ovoj humanitarnoj akciji, želeći da davanjem krvi doprinesu njenom uspehu. Jako mi je drago što je društvo došlo na ovakvu ideju da evo na ovaj način pokaže da ipak se borimo za život i da je ipak život nešto najvrednije što imamo i zaista ga treba ceniti i zaista je ovo jedan lep gest. Sava osiguranje je akcijom dobrovoljnog davanja krvi od strane zaposlenih želela da pokaže svoju humanost i društvenu odgovornost i pomogne svima kojima je ova vrsta pomoći neophodna bez odlaganja. Ovo nije prvi humanitarni gest koji je kompanija do sada organizovala i po rečima generalnog direktora gospodina Duška Jovanovića, ovakve akcije će postati lepa tradicija koja sudeći po svemu ima višestruki, pre svega ljudski značaj. Upravo nam je namera da ovo bude prvi pokušaj, da bude tradicionalno svake sledeće godine. S obzirom da je Institut za transfuziju oduševljen ovom našom akcijom, sigurno ćemo u buduće, nezavisno od dana Save Re, biti u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Ono što je meni izuzetno drago i s čime se ponosim, to je da se tom našem dobrovoljnom davanju krvi odazvalo preko 150 ljudi, velika većina naših zaposlenih. Pored toga imamo fantastičnu podršku od strane ambasade Republike Slovenije, kao što imamo podršku direktno iz Ljubljane da ovaj dan bude što efikasniji i što kvalitetniji. Mi se trudimo da naša firma funkcioniše kao jedna velika porodica sa više domaćina na čelu te firme i upravo iz te pozitivne atmosfere i naše komunikacije sa zaposlenima mi smo došli do ovako velikog odziva. Ovo smo shvatili kao neko zajedničko druženje, a u isto vreme nam je potpuno jasno koliki doprinos možemo da damo sveukupnoj zajednici sa ovim današnjim davanjem krvi. Prijateljski pristup koji ova kompanija svojim imidžom i načinom poslovanja neguje prema svojim klijentima i osiguranicima, kao i slogan kompanije koji glasi "Za svaki slučaj", upućuje na to da je Sava osiguranje prijatelj koji će uvek biti uz vas.